Naibang nga oras kakailyan. Welcome iti Dulang ti Ilocano Channel. Oy, dahito iti putaheng iatampo ko kanyayo. Itata nga gundaway special nga goto. Luto dahito gayam tayo nga ni Hanley. Dita Baknotan Balawan Luna Road. Dita barangay Sipulo. Di ko natin talipa pa. Asidaglang dita na barangay Pandan. Okay, so itata malaksid apo datoy goto nga itampok tayo iparangko kanyayo datoy itata alak nga video may papanti pusong bato agpasyar tayo dita barangay Kabarsikan. Dato yan ti literal nga pusong bato. Makita yo data bimmato nga puso, wano puso nga bimmato. Okay? So, madam na market mabuyayo iti si Bubukel nga video dati pa nagpasyar tayo dita barangay Kabarsikan, Baknotan. Well, rogyan tayo iti order. Okay, ramanan tayo na po dato special nga goto. Ayan. Itatan ado ti pagpilyan dita talo, ado ti mami, ado orskaldo ngam syeket kursonadak datoy goto. Datay tudo tayo. 45 pesos laeng data. Ingam makita yun ket data palaggauda iti lugaw naka barbara ta sigurado nga nabara nga idasar da kanyayo datoy putahe. Yang kalluto am amin dagito Ayan at inikan nanti lugaw jay malukong. And then, pinarabawan matiading ti itlog. Sa barsaran no dita, ay kandamatan ti toppings datoy laman loob iti baka. Nagpintas ti kuanan ni iti buya na data uno pa lang luto da data lamang loob. Kay ayo nga buya niya. Inikandamat iti onion leaves ken kastamatan data kinirog nga bawang. Ayan. Datoy ket nalakala nga masarakan no paspasyar kayo dita Baknotan no dumaldalang kayo dita Baknotan Balawan Luna Road no mabisinan kayo dumagas kailangan dita Sipulo dita yan ti talipa pa si dagti Pandan. Okay, so itata nakaready nga idasar ni ading datoy linuto dang goto. Nakabangbanglo. Ayan. So makita yo data niyo nakayayo nga buyaan. Para bawan ti data natadtad nga laman loob iti baka dati garlic tapos onion leaves ken itlog. Okay, so ramanan tayo man data ti itlog buo nga itlog ti parabawda. Ayan, dato iti umuna nga sobo. Wow, beefy nga talaga, approve. Nakaimimas dato luto da. Ay mas tiguto datoy. Kuan na kalamansi. Kalamansi. Ay chili oil. Manon. Pagahan niya perme, kaya kasama ko na umayaw na. Sarap. Sinubra na mo ti chili oil na kami dito yung kadwak na yun. Naimas pa lang, naimas. Naimas pa na. Naimas ti goto da dito ay barangay Sipulo. Dito ti gayam dayon ni Hanley. Matimang-mangan dito yung lumablabas, motorista. Kung ano dumagdagas kayo dito ay Baknotan. Kayo dito Quirino, Winuluna. Bakas kayo ti Sipulo dito ay yan ti talipa pa. Sigurado nga may masang kayo tiluto na dito itigoto. Bye. Kabayatan nga ipibusag ken imimasan datoy goto intay man kitaan daytoy pusong bato di barangay Kabarsikan.
Handi, kasan mo nga nasusorte ba luto? Pa sir, bali hindi ko lang siya sir panag-walk lang. Base di pa na mahilig ka mga luto so hindi ko so mati na panunutak na nagpili ng negosyo. So yan na medyo maya-maya itutuloy ko lang talaga. Okay, may na dahil si luto niya daging ko niya karite baka niya, bagis Well baka. sir, laman loob di baka di sir. Hindi ko so di luto. Okay. Thank you, Handli. Thank you. Yes sir. Iti kantidad 45 pesos laan. Datoy special nga goto sulit na sulit. Talagang naimas awanti makunak. Well, sabi ko mat ada iti nasurusuryo ken naliliwa kayo iti paboya tayo ditoy dulang iti Ilocano channel. Sa inyo ko mga liplipatan iti subscribe ken i-share dagiti video tayo. Ditoy dulang ti Ilocano channel. Agim yamanak iting kayo palaga buya. Diyos ti angina kada kayo maamin.